Whakaloflahi atu Gougo Sarai Mangawa mai hanei hatu tōlu e tau wala tala tutupu ke lata mea whiawhi nei. Whakamua kua whakaholo whakahanga i tau ngahua mai whali hila fōu i tuila he mga honei. Kua ngahua i mtakau hila mai whalo tau technicians ne kua whenonga mai New Zealand ke lang matai mai tau whakaholoanga he tau ngahua ke whakamui e whali hila fōu. Kua whakatutala BCN News mai takitaki he whahi ngahua Papiliki ko Clinton Chapman he me māmai niawhi. Ko hoko mai i mtakau ki whakosiosi e switchboard. Haia ni ngahua mai mtakau Brandon he Niue Power Corporation. Ngahua oloa kei alo tūru. Ko whitahe whaurua mena he tūtaki he mtakau he whaihila. To hoko mai alo tūru. Ko mai nandalo tūru mnei ke tūtaki whaurua wala ke he switchboard nā. Ne whinatua i ki he tau generator. Mai whinatua i whoki ke he tau transformer ne tātua hila ke he tau whahine ua ke he motu. Ka mitahi ko he tapu nei do mai whoki i whaurua mtakau ke ngahua ki ai ke he tau inisini. Tau inisini ia ne ua ne tamai he ua tau e kua mare, he Station 4. Aila whakamui tau inisini ia ke test, mo e whakahangamitaki, tō liu tō whahanga ni tō tōru mo ia ke lata mo hila tō tōru he motu. Pese ni kua mana ke lau tōru ke whakangahua e whale hila fōu, tō tumaua ngai ni e whale hila tuai ke ngahua. Ko e Station tuai, ke whale hila tuai, haia ni ne whangahua ki e tō tōru mahunei ne tā vili hila tō tōru. Na kaila liu e tau peturi mo e tau solar ke koneki ke he hara tōru grid. Ato o mai e mtakau he Tesla. Malaki a matolu ki o mai e kau i he tapu nei pu ke tapu kahau. Ke liu aki mai e tau puahila mo e tau solar farm ke he tāwiri anga he hila tau tōru ki o tatu ke he motu. Kua whakaki se whoke tau manatu whiawhia mai whakau e he palimia Lilifu Dalton Tangelangi ke mtakau ngahua hila mai hala tōra tau ngahua kua tau se mai whale hila fōu. Kua manaki ke whakangahua he mahina ka hau. Laonga e tau talahauanga kua kisia mai he whalo e tau wala tala tutupu ne tohia viko he lalolangi hangau ia ke he tūtono hia ha Niue kua tau ki ai mo e mtakau Swedish Internet Foundation mai matahingoa kupeanga hila ko e .nu. Kua lewa e whetoko e whakatuwhono Niue mai he tau a whehongwhuruma vaulu mai matahingoa nei ne kua uta he foundation he tau a whehongwhuruma tolu kai naka i whai whakamolianga mai he whakatuwhono Niue he mga hala ia. Hanei whalo tau wala tala ia. Ne mo e Niue matakihingoa kupanga hila.nu he tau tahe a whihiwa seo hiwanga whuluma fitu mai he mtakau IANA. Ke he tau a whi tolu ne whakamoli he whakatuwhono Niue he mga hala ia ke uta taha he tangata pisnisi mai Amerika ko Bill Semich mai he IUSN Foundation e matahingoa.nu. Kai fuaki ke Niue e tau lakau hila free unlimited wifi mo internet e ki Niue. Ke he tau a whehongwhuluma tolu ne uta i he mtakau Swedish Internet Foundation e matahingoa.nu. Nā kai mai longa Niue e mahuinga he matahingoa nei a to hoko mai ke he tau mga hala nei. Koe mena ia asi uta e whakatuwhono e mtakau Swedish Internet Foundation ke hopo i Stockholm ke mau e tonuhia mai matahingoa.nu. Kua whihe lewa hane kua tau angai e Niue mai matahingoa nei. Whakatutala BCN News mai palemia Lilifu Dalton Tangelangi he māmi niawhi hangau ia ke matahingoa.nu. Tuturi ngai na Niue he tonuhia ke matahingoa ia he .nu. Kai mai longa poki ukalai e whekau ne. Kai haia i mtakau ne laumatai mai ne whainga hua. Uroa miki pole he ne lewe ki he tope. Ke larianga ke liu ki mai ang ai ke mna fo foki ko leva foki kai matu taki ngai ni ke mautono nei e whekau nei hai he tau hopanga ke tau ke Kua whakakise da manatu he palimia ke he whalo tau kakano kua linga uta whakakelea he mtakau Swedish Internet Foundation e matahingoa.nu. Ke tau manatu whakese watu ki mua ai tu tālau ki tau mana i tua ai tonga ni ke hako ni a whakatangata. Manamata tuanga, tauna nei ni tutupu mai, ringa ai kua māma mtaki, pope ai whaitangata ne whakahohoko whakamtaki. E tau taki mo he ke he tamahala ia, pope ai kisia whoke lau tolu, e tamunui na kai mua mai ai, he matahingoa ia, si mai langa i tolu ngā kua whuaki, poko atukuange te ke taha matakau, si haia. Matakau ini kai mene no kwa monui na mai ke angang he liu whakafua atu
po ke fuaki atu whakatu pe ke whalum takau fuki whawhera. He laulang. Kua whakahoko ai whala tau whakatutalaanga mahuinga hangauia ke Nationally Determined Contributions NDCs he whahi tapko mole. Pe he mai taki lahi he hiki kianga he Climate Mo Sustainability Program he SPC ko Coral Pasisi ko ngā hua lau tolu he mga hone ke whakafo e tau Nationally Determined Contributions ha Niue ne ko tohi ki lalo hifo he tohi Paris Agreement. Hani whala tau walatalaya. Koe tohi nei ne whakamoli he International Treaty he tau ua whi hongwhulumalima, koe kakana oho ke tukutuku hifo e tau kese kona carbon emissions, ne kua au whie lalolangi kei a si tokolonga e tau le kua pehe nei he hiki ki anga he makalaimete. Kua whakatu tāla fōki a BCN News me takita ke he whahinga hua takatai motu ko Hayden Tālangi, pehe mai a ia koe hokotaki ke wā ki hanei ma he ngaho ne kamata whakamua he tau a whi hongwhulumalima, kua liwa e alo tolu he ngaho nei ke kisikisi atu ke action mitigation mai adaptation ha Niue. Ka whakakatoa toa halo tolu tau whakatutalanga nei to mai ke alo tolu ke whakawhano e tohi pepa whakahiku draft document mai whakamolianga he United Nations Framework Convention on Climate Change he tahamnga hala he tau nei. Kua ole whakamolimole atu e takita ki he whahinga hua Pabiliki Clinton Chapman ki he tau tangata he tau maanga ke mai longa e tau ngā hua he mtakau saina ki he tau puhala tū he mga honei. Mua atu ki he tau puhala tū mai a Vasile ki tamakau tonga, kua na kai hawhangi tau puhala tū nei a tō whai whakailoanga fōki kua mau me mō mita ki he tau puhala tū ke whakaholo ki ai. Kua ngā hua lau tolu hea honei ki he tau puhala tū mai he paia i Avasele, ki he male he maanga mai valianga he Slurry Seal ki he whahi hema he puhala tū nei, hake ke paia he mama hea honei. Kua na kai hawhangi puhala tū ki he whakaholo e tau pele wafi, kua whakatu tāla BCN News me te kita ki he whahinga hua utilities he mami niafi ko Clinton Chapman. Nei longa matolu e kamata mai he mone tata mai ngā matolu i hakupu ki vai e whakaosi e puhala tū na, e tuku e sila whakahiku. Kua holo ki lunga e tau mtoka. Longa mena ai loa he whaura tangata ka e tau whakahoroang, e tau whakailoa. Whakailoa te mo tolu ke tau VC, ka kai whauru na maha ai hoko osi ki tau tangata na whai tangata ngai nei moua e whakailoanga ke tau internet. So ni manaka matolu i uta whoki ke he whakapuroa leo he BCN. Mai am lai whau matulu ke whakatutala, whitaa matulu ke whakatutala mai contractor mai saina, ke mai tōru ke whai aho toka mate ngā hua, ke whakailoa e matulu e tau whakailoanga ke tau tangata. Ka koe whaura mga aho ka lea ka haila he ua, si tau uwhi me ngā hua, e utani ngā hua me mongo whē ni a fua, ka e mawhisi ni ke watu ke tau se tāmtakawi me tāmtakawi. Ka eke kua wali e hawha he pura tū, ko ole te matulu ke toka te mtoka ta fai ka manako ke whaanga ke whanu ke ta mena finatu ke whai pura tū ia ke heke mtoka a tō liu mia ke tausi ta whai si liu hiki mai mia ke whai ia ni tausi whakapā. Ke wharu mtakawi ai mea ke matulu ke wali hawha, ke wali osi ne pura tū, whakatai atu he wala nani hau i tamakotonga ki quarry ta whalaru i a rufi. Ako mana pukiru le pura tū ia. Ko wala pia ni ai mea ke matulu ke tālanga ta hale whai ke holo e wharu mtoka. Mai longa fōki ke mtakawi kai misi kua pukilo e puhala tū ke he junction kua whakamama mai e Clinton. Ko e mtakawi nei kai misi, kua manaki e whakaroanga e pura tū hena ia ki hiki, ke tahani e leni he whai hema ka eke kua awhi ke wharingangau, e holo ni he whai hema ka eke kua haua kai he whai e ne hau i alofi, i a te rikou. Ka tahani e one way e ni hifu ke wharingangau. Si ka liu mā kai mea o ka hauta kai he whai hema, tō liu ke ma keu i whai matau, po ke whai hema ke whanatu ki tuila, po ke whanaloa atu ke hale ni whanatu ki toa mo laru ka whika. Tō whakalaulahi fo ke mautolu e mga halana, ke hangamita ke te pareo he mga hoi ke mua. He mga hau tonu e, pukilu moari, ka o tō osinga hua, whakataka mai, tō laulahi e puala tu ia, mo e tuku ai fo ke tō science, ke whakamama e holoanga he pura tu na he monga whaanga he tau mtoka. Kua moalea hongo fule tau he na kai la whai mwheua Miss Niue me Miss T Niue ne kua whakahoko ke he motu. Kai kua mailonga ke he tāwhakailoanga ne kua tuku hake he tahe tau komisi a Miss Niue ke he whawhanga pepa he whahi tapu kua mole. Kua mana ke lau tolu ke liu whawhangu hake wheua nei ke whakahoko he mahina ha me he tau nei. Ne whakatutala BCN News mai tā he tau komisi ko Robin Hekau, he whahi tapu ko mole, me whakamama mai e ia whala tau mamana ki anga halo tolu. I tonga nei e no tuku mai e ka lata e me whikau nei, haka manako fuke to tōla whakatawhanu, pia fuke e whahi whanonga vēwa, ke mai ke riuki longa, ki hake e fuke e tau whewa nei,
ke taha he tau taonanga ke lata e me tu e limu fulu tau he mota do tōru ku Niue ma he tau whitu whumawha ke hoko tua e ke tau nei. Kua mana ki ke whakahoko e whiua Miss Niue mai hea hohong fulu ke hoko atu ke hea hohong fulu mawalu he mahina ha me. Mga honai ne whitani he whakailoa fuki ki haa, whitani he whakailoa fuki ki tau whono tu te ki maanga, ka eke ke manako po ke tuku mai e ki haideo tamawhini, te hau hukui me hau tōla ta maanga, ke lata e me whitoko nei, ke lata e me rimu furu tau, se mamanaki ni ki kau tū mea mamanaki fuki ki i loa, ka maho nei whai fuki ni, haka mana ko hawhangi fuki mo tōru, ke tau matakau, po te tamawhini he Niue na nofo mai ki tuhe le tōla motu nei ko Niue ke mea ka le tōlu ke kau whakataha mai ki tau whewa nei pia fuki ni ke whalo tau tā maawhine buto tā mawhine ne whanau hake motu nei ko Niue ka nakai Niue ha le tōla tau mamatua poko le tōlu tā maawhine ne ko mumui hake nei ki Niue ke tōru ke limi tau tau hena nofo i ke motu nei. Kua hawhangi atu e Miss Niue ke roto le tau whaata whiwhine he tau atu tau hong fuluma walu ke hua fuluma lima, me Miss T Niue ke tau atu tau hong fuluma wha ke hong fuluma whitu. Whakatu tala whoki a BCN News me pale mia Lilifu Dalton Tangelangi he māme niawhi mai tau whakahaloanga nei. Kai pehe mai ia, na kai whai whakailoanga ia ke tau whiwa nei. Taha he tau tangata whenonga e wawa mai New York, ko Chef Weinstein ne whenonga mai ki Niue he tau whahi tapu ko mole, mai laka hui viko ia he motu. Pe he mai a Chef koe motu ke hongfuluma hiwa ki a Niue, ne ko laka hui viko ia ki ai. Koe hana manako ke laka hui viko ke he uafuluma one tau motu he lalolangi. Hane e tau palatala ia. Kia hau lotu, laka huia ia mai la kepa mai hoko atu ki Sinek matawai i tamakautanga. Mai whakausi hana laka viko he motu mai tamakautanga ki a lofi ke he male e wakalele. Pe he mai ia, ko Niue koe tā he tau motu kua mua atu e fulufuluala, mai mitau ke tau tangata kua whilewea ia ki ai. La he whiawhia hana mai whakau e atu ke tau tangata he motu, ne kua whakakia atu ki ia, ke he hana laka viko he motu he whahi tapu kua mole. Si penado tola tau wala tala tutupu ke lata i mea whiawhinei, tō liuni ke whilewea he whahi tapu kua hau. Ko neko Sarai Mangawa, nonofoa.